on my Ghana. Me who vision so on my Ghana. On my Ghana. Ye sin sueni. Na ye woso. Hey, Omana Dani Island. I'm telling you, e woso. We are not stable. It doesn't look well. I know Sanasi and no chess or mine, ye him, ye flop him, him. The enemy can penetrate at any time. Ahaye Isaac Nana Obiri Yeboah Enterprise. Ye de kunja papa nkwane ye dele. Se ope kunja papa abla Isaac Nana Obiri Yeboah Enterprise. Ye wa kunja bia wa ha kunja bia ope bia. Egypt ekunja, Germany ekunja, Italy ekunja, ekunja bia de bia onim se ye kunja papa no e na Isaac Nana Obiri Yeboah o dele with. O hwa kunja misimu. Na wangasa o hwa kunja la we Egypt enye China de ni. Enye Egypt akunja. We share bia no class de bia nete e bia papa every Egypt a de aba we ye de ma hetufo bo e kunja bia ope wasase we so na obiri ye bo anko na betuma mo China kunja pe na ye ni bi but e kunja bia country bia kunja ope no ye de wo se bla na be challenge yen na be bi say ye kunja ope say ye ntumi enya ma wa bla azikla na obiri ye bo enterprise e wa be kan free pipe jansen ho na usane first round second round no Isaac Nana Obiri Yeboah Furniture Enterprise ewo ho. Se o pese oni Nana Obiri Yeboah din kita ho bia. Fre 0558 78 2268. Ana se 0277. Tie no mani ye 0277 469933. Ekunja bia o pe no. Isaac Nana Obiri Yeboah no tunchia. Se o pe kunja we enene mpa seta. No man no fre no man Isaac Nana Obiri Yeboah be ma we kunja we enene mpa. Ekunja bia wa ha bia wo pe enene mpa seta. Nana Isaac Obiri Yeboah nkwa na betumi ama obi e wo Ghana ha. Another year menewo ekase ayes of openya woda ayes Prince of Grace Prophet Prince Elisha Osei Kofi what in simbi ababeto eye abontin na nensem achese wodi ababeto abontin no echirema na achese Ghana yete eye akwakwa yese ye tinsuo so achese ye woso ye shekie chese oman no ne fapem no emunye du bako se ya chese obia ebetimi abo edi ebroma na se bibia ebetimi ayede atake eye wo man no amano ayeye na nensem ode atudwan na amaga na fododo na so akasa ede fa won se mozo fo kra mpo no se bi mo ka ho bi na Ghana fo ana se wo man Ghana ye wo bia sori na wotu nani ede esi wo man yi eso ene se mo bo ho dero sa na terrorist ne de keka ho esori ana ti ye nda ye ho eso so for ka ho bi e na amadodo na ani aba eye wo man no eso esan so obi asori a na ode nkom hye eba e na o man ni hihim e na o man na yesei e na o man e da kodo so e na o man ni ye ha e na o man chese ensem dodo na ye nka se ni kwanse wo mu bibia wo mo enka na se wo mu bibia wo mo enka hye wo mo ka wo man no entum na enso so wo mo ne se ka wo mo enka no wo mo ka no dodo anka at least ye de hu enhye da enhia na se ye yi no na wo ma ye den efra no ntoma kakra anyesa dane krofo be hu se okay wo man yi se akwanya baba beda eye wo mo ehu enti yembo emfa enwram na ye wi a ya sa de ni bra kwakwa so empanifo so se wo mo na amakwan ama se ye borders ne won kro ne ba wo mo ma security enya tight na se security ye tight na edifo a hye nkom se wo man no ekwanda ye hu ye sheki ye yim enti obi abetimi abo abra mu bia ebede na se obi nsusu wa adwenbone a wo mo nwra wo man mo ema no enyeye eno ne chese Ghana fo bi no nsema wo mo de ababetu edwa ebra wo mo ete ye papa eye Elisha Prince Osei Kofi na nsema wo de betu dwa wo chire mo ese wo manyi ehihim na wo do ye nyamedwuma no nyame honhom eba ne so no na chese wo 14 years envishe eye edu en9 eno wo ya wo fra eba ne so wa ye nyamedwuma for 22 good years a chese enya de se wo no oye ene eba asofo no ebie ye hwe na pampem se na pampem kura pa no e kire se nyamedwuma no wo ye ache ne nwosra no e wo eye ne so na wo hu ne se ye 2024 abato no se de beko ye franka tunya wo mo beyi no de ma MPP amanyoko no se de be yo betima break eye de 8 no awara bo Canada compare ko Japan won ka ho ba bia se wonim kra pa won sesa na nyoma no won pack vengu ba because I can see no ejina ko family no eso alafo ye gotie ne nsam no emfa embra ye beto aso
One my pempem na epa no. Me today's prophet o. That's right. Me say nyame adwuma se ne me di mfie du 9. Bosumi wei afi wei ne bosumi eye October na ma sori anya 22 years. Wow. I have not me today's prophet o. O man peni be na me hye no nkom. Peni be na me hu no. And na titru esi ame no. Enya talk. Boss, enya talk. Ma me kasem chiro. On my way, on my Ghana. Me hu vision so on my Ghana. On my Ghana. Ye sin suani na ye woso. Hey, Omana Dani Island. I'm telling you, e woso, so na e woso. We are not stable. It doesn't look well. I know Sanasi exercise. And no chess or mine, ye him, ye flop him, him. The enemy can penetrate at any time. And then me catch the MPP ni bako. Me see me who say, a man penia be the chere baumia. Ane alantre mantin me who say omuti ponkoso ti asia nam so. Na Americano omudino. But finishing line no na me hu bako. Sa ne ponko no ne 9 mienu no e cross finishing line no ne 9 mienu pe ne cross finishing line no bako na meka ho. Yona other for said yeah papa Prince or say Kofi or denen some no atu eja and no I just say watch them one magana for I want to say I can see no ejina and crofom you know so na yes and crofom you no Ghana for do na enim or more say papa Dr. Mahmoud Baumia our Ghana vice president I your man penny abedi chire and a biemonzo ya papa Dr. Alan Chematin I will not answer so and now one more pray flag bearership no na wo hwa said de wo mo emienu na wo mo te aponko eso na wo mo edi tu akansie no na chese wo mo aponko no edru bia ya na chese ya twa line where the margin is no wo se ba ko ponko ede ne nan mienu edi animu no etimi across na say nipa no wo no enna ye yi no say wo memedi ekan eno na Ghana for say wa show wa kan say troka no de ato wa kan saa keke na wo de ato ehonum abra wo mo entimi ehunu say ana ebi na se nipa no ewo anamonto bi ana se so wo bibia wo be ye de abone ho moden na ene wo no nso no watimi ama table na tan ne de ama no a wa ya na ya kan saa keke na wo mo e de ato won enti afei enkomhye no wa hye e de awio enso so se agokansie no ye ko agoprama no so na wo mo kokotintim na wo mo to abani ewie na afei ba ko enyawe ne pe ha say nipa we na meka ye eno nya nkom show eno no Ghana for hu ni say ye bosire muka ai loto watcha and I den atom because I dey agu kan say dey ni say nipa mienu esi akan nipa miensa esi akan so omo ye nan omo ye dukura mpo anase wo hakura mpo na ye den abako ena ye wina enya de say wo mo ko atleti wo mo ko gina go prama eso na wo mo etu mirika anase se bio wo mo wo mo high jump ne de keka enwo wo mo ewia ye de the winner no ema nkrofo mienu ana miensa den ya ye say answer the first runner up, second runner up, third runner up, fourth runner up, and then loser, not just one who say ampa. 18 no so babonte na obeka say one who winner. Na we who winner na one must say asumesi ana wo benten na yekoto abani wie na just ba ko ewini na oba na beka say won komhye na abamwa na sabio o mo adwen ho a wo mo enti ase no mundimi fa baso bode no so emma wo de biara eda so wo hye nkom e na abamu de wa hye nkom ama na abamu ne de wa ka watimi abodi a kire bre na ne chese ye donko a adekode no ye de ebekoso na atimi asi wo ne bre na ano eno na yebehunu say ampa na wo be kan say trokan de to no de ase no krampo de ne ba obi abetimi ahye sankom no metimi ahye se me nso mi hu ye no na je se nipa mienu na de ego esi ye akan no ye fa ne say bia ye papa ye Kennedy e kan ehu ebi mienu anase ba kwa ye den awene nso me kan na ze won abu ebebedi ye akonya na me nso me nkom hye aye den abemu nti o mo se da bi orifo se wa ye nyamedwuma no na nyame no wo kasa
woman daughter Ghana for so woman daughter wo konkura na adom a nyame de adom wo no eno de omka se woman daughter a woman eboa na o ma ye boni aye woman daughter na nso so kona brebi wo kwan ben so na je se won samra na wo memechire mu se eye papa alankwajo chirematen e na wo hu na wo mebodi se eye Dr. Mahmood Bawumia enso e na wo hu ya wo modi se wonobu Kennedy Japan so na obehu na eno so womra na wo memebodi na wo ka so kan say pa edia we enye eye enkomhye enye niswade hu enye vision enye bibia we eye tuto bibidi eye bosirim ka enti wonko ensan embra eye ebim olofom wutie eye the vision na say eye papa ye niswade hu na nyameda na die ede kire no na ensem ode aba betu dwa ye yemfa ne say yenkomhye na yemfa ne say obi eka bi ena wo no so aba be kire eye na adwen ede afa eye hu because emisa go kan say de nipa mi no esi akanya baako elebedi eye nkugo baako ebedi eye nkuni wadi ntwefa eye ne nkomhye hu fabra ebetu e comment section. I like the videos na share on all the social media platforms so media and ekia sikapa makrabo Ebusia wonim se abefunim de ena sesei ewoso wonim se wontimi bibia ewo wiase sesei abra wonfo abefunim de emfa nka ho wosan so enim se sesei no ebesonsum nsam so a abefunim de asan abewremu ana aso daye wonti ase wodaye so ache wodaye so entimi mbem enunchi enene me kanfo prophet Dr. Abennego ediama ono ena onyankopon enamne so na ode abefu ewremu ewo sunsun semu a ode ginya Yankopon emma edi from how ene mamane ene omatiti mu erunti onyankopon ena mane so edi a new spiritual science technology edi ababontin aye freno aye castoplanto technologies meba chawo hwe prophet Dr. Abennego owo insam adwagiri castoplanto technologies casting out negativities and planting in positivities